Yesu ngo yenga umusima arawushimira, amaze kuwushimira ngo arawumanyagura. Yaratanze isezerano rivuga kuko mu minsi 6 yari isigaye Yesu ngo yagombaga gutanyagurwa kuko uyu musima tuba tuwutanyagura, niko bamutanyaguriye ku musaraba, kandi atanyagurwa n'abantu batoya. Yari afite uburenganzira bwo kuvuga bimwe ngo tukagiye. Yabwiye Petero aravuga ngo na Yuda ngo mureke, nushaka no hamagara ibone bikaza kanabara, ariko mureke dusoze ibyanditswe kuri we. Mana iri mu ijuru, wibaje kugira ngo ubabwiza wibaje kugambi yawe Mana data wa twese uri mu ijuru, ijambo ryawe riravuga ngo twisuzume twirire. Uyu ni umwanya Mana data wa twese tugeze ku mwanya mwiza tugiye kwisuzuma mu mitima yacu. Yowe mbaraga zacu, mahoro yabakwiriye, yowe humure ryacu, aye data wera w'Imana we ugize neza kandi wakiranuka muri zose. Shimwa gitare cyacu, shimwa gitandara cyacu, shimwa uburuhukiro bwacu, shimwa bwugamo bwacu, shimwa nsize amahoro. Aye data wera w'Imana wamiswe kugira ngo tubashe kubabarirwa, wamiswe ikamba ry'amahwa kugira ngo twebwe tubashe kwambikwa agakiza. Yuya yatubwira ngo bamaze kurya none yenda n'igikombe naco ngo aragishimira, ngo agiha abigishwa biwe, arababwira ngo nimanye kuri iki kuko ngo ari isezerano y'amaraso yanjye ameze ku bwa benshi. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo w'Abisirayeli, turaje imbere yawe Mwami Imana, dufashe iki gikombe, dufashe Mwami uyu mwanya, kwibuka imibabaro ya Yesu, kwibuka kubabazwa kwawe, kwibuka kubabazwa kwawe ufite mu ijuru, ukaza Mwami Imana gucungura umwana w'umuntu. Data barapfuye, Data barabambwe, Data bavuye amaraso, duhe ikimenyetso Mwami, tuje kukwibuka, tuje kubana nawe, tuje kuzirikana amaraso yawe, tuje kuzirikana umukuru wavuye kuba benshi kugira ngo tubabarega, twongere tugire isezerano bivuye mu maraso yawe Mwami. Twemerere Mwami, ubabwira kugira gufata Mwami kuri iki gikombe, tubashe gusangira nawe. Turakwingiza kugira ngo twese dutunganye kuko ijambo ryatubwira ngo nitwaza kumera kuri iki gikombe ngo tuzabanza twinjira twisuzume. Urabikwiye Mwami, urabikwiye Mwami, urabikwiye Mwami. Twese dutunganye, twese dutunganye Mwami kugira ngo tujye gusangira nawe. Twongere tujye gucungurwa kwacu, twinjire nawe, twongere twinjire nawe. Uhabwe icyubahiro Yesu. Twaduciye bugufi Mwami, turwaye karibu mu bugingo bwacu, turamuze turaboneka dutegeke. Dusenze twizeye. Sifa kwa Yesu. Tukago zamusizeyo dukomeza tukabiri kuruka twebwe twese tuzaba Kristo. Mwiri wa Yesu.